Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita akan belajar ikro ketiga, halaman ke-28. Ada Bu Laila Siregar. Silakan Ibu dimulai. Ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir Shinnya rajim. mana? A'udzu billahi minasy shin. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Yatalamuna Ya talab. yatal Banyak ketinggalan. yatalah yatalah Ya, yata ya yatalawamuna. bagus. Ya talawamuna. Jangan buru-buru ya, tenang aja Bu, Ya, tenang. Kemudian Ghafiluna. Gofiluna. Bagus. Kemudian Ragibuna. Rogibuna. Kemudian Hafizina. Ha, bukan ho ya. Ya, Ha, hafizina. hafizina. Kemudian Khasiina. khashi'ina. Kha- Kemudian Khotiyati. khashi'ina. Ini bukan. Khoti. Khoti. Oh, khot. Khotiina. Bagus. Khotiina. Mungkin Ibu berpikir kok susah amat ya karena kita dalam posisi seperti ini. Tenang aja. Tapi nggak lama Ibu insya Allah ya diulang, ulang. Karena ikro tuh cuma gini-gini doang. Diulang insya Allah lama-lama juga terbiasa ya. Khotiina. Kemudian Fi butunihi. fi butunihi. Kemudian Fi ibadihi. bi-nya panjang nggak pendek ya? Yang mana? Hatnya Bi-nya. Ustaz. Bi-nya. Panjang. Hah? Bi ini Binya. panjang apa ya? Pendek ini. Pendek. Kenapa tadi Panjang. baca panjang? Hah? Bi ibadihi. Kenapa bi-nya panjang kan gak ada yang manjangin? Ayo. Ya, nggak ada Ustaz. Jadi baca Bi, gimana bacanya? ya. Bi ibadihi. Banyak panjang. Oh ya. Bi ibadihi. Bi'ibadihi. Kemudian. Qala li abihi. Qala li abihi. Kemudian. Maqalidu. Maka makali makalidu. Kemudian Wasanazidu. wasanazidu. La ya'uduhu. La ya'u, jangan ke ain ya, ke alif. Ah, Hamzah. La ya'uduhu. ulang Ustaz. Iya. La ya'uduhu. Kemudian Sayusibu. sayusibu. Kemudian Huwa ya'izuhu. pendek. Huwa ya. Mm-mm. Huwa 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 ya'izuhu. Huwa ya'idhuhu. Kemudian Fatuhaziru. fatuhajiru. Kemudian Ya majidu. ya majidu. Kemudian Ya ba'isu. ya ba'isu. Kemudian Ya ra'ufu. ya ra'ufu. Mm-mm. Wa kazalika.
Wa kadzalika bi'asaka bi'asaka. mana'aka Bukan, manya yang panjang. ya satu aja ya. Mm-mm. Mana'aka Kanya pendek. mana'aka Ma mana'aka. Kemudian waja'alani wa ja'alani si'atihi syi'atihi. ya mu ya muta'ali Hanya panjang. ya muta'ali Ya muta'ali. Bagus. Kemudian ini. Yuk. Turo. Turo widu fatuha fatahu. Ah, ah. Turo widu fatahu fataham. Ah, ah. Lagi. Yuro Tuh. widu Betul, bukan you. Tuh. ya. Turo widu fataha. Bagus, tapi dunya pendek. Ayo. Ini panjang. Tadi ibu Yuro dunya pendek. ya. Yuro Tuh, widu tuh, bukan you. fatah. Titiknya di atas. Tuh. Tuh. Ya. Turo widu fataha. Turawidu fataha. Coba lagi. Yuro Tuh, Yuro tuh, ya. tuh, tuh, tuh. Maafkan. Turo widu fataha. Turawidu fataha. Kemudian Kanu hanya panjang. ka, Kanu. kanu fiha P-nya panjang. fakihi. Kanu fiha Kanu fiha fak kanu fakihin. kanu fiha fakihina. Fa-nya panjang juga. Kanu fiha fakihina. Ayo. Kanu fiha fakihina. Fa-nya panjang juga. Fa. Fakihi Iya. fakihina. Lagi. Kanu fiha P-nya panjang. fakihi. Ini banyak yang panjang. Fa-nya. Fa-nya panjang Kanu ini. kanu fiha fakihina. Bagus. Kanu fiha fakihina. Kanu fiha fakihina. Kanu fiha fakihina. Kemudian Wahina nasouna. bukannya tapi ta. Wahina nadouna. Nanya pendek. Wahina tad'un. Wahina nadouna. Kona titiknya 2 ini. Ta. Nadou. Tak. Tak. Wahina tadouna. Tapi nah ini pendek. Ayo. Nah. Wahina tadouna. Nanya pendek. Nanya pendek. Wa. Bihina Wa. tadouna. Kau wa. Wa. Bihina. Bukan hihina. Tado. Wa. Wahi. Wahina ya. Wahi. Ya. Wahina tadouna. Tapi nanya pendek. Wahina tad'una. Wahina tad'una. Tadouna. Coba lagi. Wahina Pendek nanya. tadoun. Wahina tad'una. Wahina tad'una. Wahina tad'una. Coba. Wihin. Wa. Wahi. Wahina tado. Wihina tado. Wahi.
wahina tad'una Wa hina tad'una. Kemudian. wa yaquluna mata. Bukan pa tapi wa. Ya. Wa yaquluna mata. Wa yaquluna mata. Wa yaquluna mata. Kemudian. Hadana Bukan. subulana. Hanya pendek. Ya. Hadana subulana. Iya, bagus. Hadana. Hadana. Subulana. Kemudian. Tanya panjang. Tanya panjang. Ya. Tabawa amana wa amil wa amila Taba wa amana wa amila. Diulang lagi. Taba wa amana wa amila. Taba wa amana wa amila. Taba wa amana wa amila. Coba lagi. Taba wa amana wa amila. Taba wa amana wa amila. Kemudian Fiha ma'ayisa. fiha ma'ayisa. Terus Kemudian ya. Di ayatina yukinuna. Bi ayatina yukinu. Nah, itu yang dikatakan matobi ya. Yukinu. Nu juga matobi. Ya, kalau dihentikan jadi ya dari disukun. Ya, bi ayatina yukinuna. Bi ayatina yukinuna. Bi ayatina yukinuna. Bi ayatina yukinuna. Coba lagi. Di ayatina yukinuna. Bukan. Yukinuna. Ya. Yukinuna. Iya, diulang lagi. Di ayatina yukinuna. Bukan. Di Lagi. ayatina yukinuna. Bukan yukimuna, yukinuna. Yukinuna. Bi ayatina yukinuna. Coba lagi. Di ayatina yukinuna. Bi ayatina yukinuna. Lagi. Di ayatina yukinuna. Yunya panjang. Ayo. Yukinu. Di ayatina yukinuna. Bi ayatina yuqinuna. Bi ayatina yuqinuna. Bi ayatina yuqinuna. Jadi orang-orang yang beriman dengan ayat Allah yakin dia ya akan kebenarannya. Kemudian sobiru. Sabiru warabitu. Sabiru warabitu. Wajahidu fisabilih. Wajahidu fisabilihi. Wajahidu Wa bukan fa. Wa. Wajah.
Ya. Wajahidu fi sabilihi. Fisabilihi. Sabilihi. Ada mad-madnya, hati-hati. Fi sabilihi. Wajahidu fisabilihi. Sabilihi. Lagi. Wajahidu fi sabilihi. Wajahidu fisabilihi. Kemudian Faqa'u lahu sajidina. sa-nya panjang. Faqa'u fa- fa- Faqa'u 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 lahu faqa'u lahu. lahu sajidina. Nanya pendek tapi. Ayo lagi. Sajidina. Faqa'u lahu sajidina. Kemudian Waturisi nina. nanya pendek. Nanya pendek. Ayo. Waturisi nina. Waturisina. Waturisina. Lagi. Waturisini. Waturisini. Waturisinina. Waturisinina. Kemudian Uzu. U-nya panjang. Uzu. Uzu. Uzu fisabili. Udhu fi sabili. Kemudian Wa kutubihi wa rusulihi. wa kutubihi wa rusulihi. Kemudian Lasahironi yuridani. danya panjang. Yuridani, pendek ya. Lasahironi yuridani. Yurinya panjang. Ayo. Yuri, ya. Lasahironi yuridani. Lasahirani yuridani. Ayo. Lasahironi yuridani. Lasahirani yuridani. Coba lagi. Lasahironi Lasahiron. Lasahironi Pendek. yuri. Lasahirani yuri. Lasahirani yuri. Lasahirani yuridani. Lasahirani yuridani. Coba lagi. Lasahironi Bukan. Ro-nya panjang. Lasahironi yurida. Pendek. Lasahirani yuridani. Lasahironi yuridani. Pendek. Lasahirani yuridani. Coba lagi. Lasahironi yuridani. Pendek. Yuridani. Lasahirani yuridani. Lasahirani yuridani. Lasahirani yuridani. Lasahirani yuridani. Lasahirani yuridani. Kayaknya agak susah di sini. Gak apa-apa. Nanti dilatih ya. Lasahirani yuridani. Lasahirani yuridani. Lasahirani yuridani. Kemudian. Wakhraku.
Wa kharaqu lahu banina. Wa kharaqu lahu banina. Kemudian yang ini. Wa yazah. Ya. Kurang turun ya. Ya, lah. Silakan. Wa yadaraka. Wa yazah. Wa yazaharaka wa Bukan, aliha. terbalik. Wa yadaraka. Zaroka ya. Wa yazaroka wa alihataka. Dan taka ya. Wa yadharaka wa alihataka. Kemudian. Waja'ala fiha rawasiya. Waja'ala fiha rawasiya. Kemudian. Haruta. Haruta wa maruta. Bukan. Hanya panjang. Runya panjang. Ya. Hmm. Haruta wa maruta. Haruta wa maruta. Karena nggak punya rumah di Jakarta ya. Haruta wa marut. Kau dihentikan ya. Kemudian. Fa'alaha zabi alihatina. Bukan. Fa'alaha zabi alihatina. Bukan. Hanya pendek. Fa'alaha zabi Hanya panjang. Bi alihatina. I-nya pendek. Fa'alaha zabi alihati. Bi Nah. alihatina. Bi alihatina. Bi alihatina. Bi alihatina. Fa'ala hadha bi alihatina. Fa'ala hadha bi alihatina. Kemudian. Yang mana Ustaz? Ulang atau nih? Terusin aja. Qalu taqasamu. Qalu taqasamu. Qalu taqasamu. Kemudian. Fata'ato fa'aharo. Fa'akoro. Fata'ato. Bukan fata'ako. Fata'ato. Fata'ato. Fata'ato fa'akoro. Fata'ato fa'akoro. Kemudian. Kana komi. Kana komi suhu. Kana komi suhu. Kemudian. Bagus. Kayaknya panjang kalau gini. Kanu fiha fakihina. Banyak panjang. Fakihina. Kanu fiha Banyak panjang. fakihina. Ulang. Kanu fiha fakihina. Kanu fiha fakihina. Ya. Diulang dilatih. Kita bisa. Tulisin. Kemudian. Udah Pak. Wa iza sa'alaka Pendek. ibadi. Wa iza sa'alaka ibadi. Ayo. Wa iza sa'alaka ibadi. Kemudian. Wa kafa bina hasibina. Hanya panjang. Hasibin. Ya lagi. Wa kafa
wa kafa bina hasibina. Nanya pendek. Wa kafa bina hasibina. Ayo. Wa kafa diulang. Wa kafa. Kanu fiha. Kok ini wakafa yang ini? Wakafa. Oh, iya, itu mah udah. Wakafa ya. Wakafa binaha. Wakafa binaha sibina. Nanya pendek tapi. Ya. Wakafa binaha sibina. Wakafa bina hasibina. Kemudian fakana. Kayaknya panjang kalau gitu. Fakana. Fakana akibatahuma. Fakana akibatahuma. Kemudian. Wasohibatihi wa banihi. Wasahibatihi wa banihi. Kemudian. Fala talumuni. Maunya panjang. Panjang nih. Fala talumuni walumu. Fala talumuni walumu. Fala talumuni walumu. Kemudian. Pendek. Waya khofu. Waya khafu. Waya khafuna azabahu. Waya khafuna azabahu. Nanya pendek. Waya khafuna azabahu. Waya khafuna. Punya panjang. Ayo hati-hati. Waya khafuna. Waya khafuna. Waya khafuna azabahu. Lo bisa. Azabahu wa yakhafuna azabahu. Lagi. Wa yakhafuna azabahu. Wa yakhafuna. Wa yakhafuna azabahu. Nanya pendek. Wa yakhafuna azabahu. Iya. Azabahu. Wa yakhafuna azabahu. Ayo lagi. Wa yakhafuna azabahu. Iya. Sebelum saya pindahkan ke halaman berikutnya, ini buat latihan ibu ya. Ini masih harus dilatih, tenang aja. Lama-lama lidah kita masih keluk, masih susah, lama-lama terbiasa ya. Nih, ibu dengerin, ibu ngikutinnya pelan ya. Kalau mau ngikutin bisa, mic-nya saya tutup sebentar ya. Ibu ngikutin yang kencang di sana, di rumah ibu boleh. Wa yadharaka wa alihataka وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا قَالُوا تَقَاسَمُوا فَتَعَاطَى فَعَقَرَ كَانَ قَمِيصُهُ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
Wa kafa bina hasibina. Wa kana akibatahuma wa sahibatihi wa banihi. Fala talumuni walumu wa yakhafuna azabahu. Ya, ini Ebta. Ibu tuh sudah kenal huruf, cuman kadang-kadang sering lali tanda-tanda patah kasrohnya ya. Nanti kalau boleh saya sarankan Ibu ngambil diktat A1, A2 ya. Di situ banyak ilmu tajwidnya, walaupun pendek-pendek. Dan kita tidak ragu baca Quran. Kalau baca Quran kita ragu kan kita jadi salah. Tapi kalau baca Quran udah ada di headphone-nya, tinggal dipasang. Yuk, Ebta, silakan. Boleh, Li? Halo? Ya, Faidah. Ya, Faidah Rokibu. Faiza rokibu. Faidah Rokibu. Kemudian. Utia kita bahu miyaminihi fayakulu. Gak ada yang panjangnya nih Bu ya. Ibu kayaknya ini panjang. Kenapa panjang? Karena domah dengan waw mati. Kita ini panjang karena madasli. Hu ini panjang karena masilah kosiro. Biyami ini matobi karena kasro dengan diamanti. Biyami nihi panjang karena masilah kosiro. Fayaku matobi fayakulu. Ya. Lagi. Oh, Tia, mana yang panjang coba lihat. Yang panjangnya? Ya, dibaca. Ustaz, saya Ya. Utia kita ini tanya. Bahu miya. Biyanya pendek. Biyami. Nya panjang. Ya. Kunya panjang. Ku. Ya, kulu. Lu-nya pendek. Ya, coba ya. Bisa lah. Utia. O-nya panjang. Utia kita. Ya-nya pendek. Utia kita. Utia kita. Utia kita. Utia kita bahu miyamini. Biyamini. Iya. Biyamini wa yaqulu. Fayaqulu. Utia kita bahu biyaminihi fayaqulu. Ya, nanti dilatih-latih ya Bu ya. Nanti pokoknya harus ngulang lagi biar pinter. Lah apa-apa, tenang aja. Gak akan lama kok Bu ya, gak sampai sebulan. Gak sampai sehari belajar sama saya. Sehari kan 24 jam. Gak sampai insya Allah ya. Ya. Ilahahu hawahu. Ya. Ilahahu wahahu. Terbalik. Hawahu Bu. Iya. Ilahahu wahahu. Kok wahahu Bu? Hawa. Hawa. Iya. Ha dulu. Ilahahu hawahu. Yang panjangnya kan wa-nya doang. Ya. Ini kan gak ada panjangnya. Yo. Ilahahu wahahu. Astagfirullahaladzim. Si ibu nih. Hawahu. Ilahahu wahahu. Terbalik. Ya. Ilahahu hawahu. Baru. Ilahahu hawahu. Ilahahu hawahu. Bukan wahahu ya. Ha dulu. Ilahahu hawahu. Kebalik. Tenang aja ya. Ntar nenek canggih pintar baca Quran ya. Ilahahu hawahu. Kemudian walayakadu suhi'uhu. Yusi'uhu. Ini gin nih. Yusiguhu. Gin. Ya. Walayakadu yusiguhu. Do-nya pendek. Ayo. Walayakadu
wala yakadu Dunya pendek. yusibuh Wala yakadu yusi. wala yakadu yusibuhu. Iya. Wala yakadu yusiguhu. Wala yakadu yusiguhu. Wala yakadu yusiguhu. Wala yakadu yusibuhu. Wala yakadu yusiguhu. Wala yakadu yusiguhu. Wala yakadu yusiguhu. Wala yakadu yusiguhu. Kemudian Malahu wa waladuhu. maluhu wa Maluhu. waladuhu. Maluhu. Maluhu wa waladuhu. Iya, panjang sini ya. Maluhu wa waladuhu. Kemudian. Wafumiha wa adasi. Wa'adasiha pendek. Wa'adasiha. Wafumiha wa adasiha wa basoliha. Bagus. Wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Kemudian. Kafaru sabuku. Sabaku. Ya. Kafaru sabaku. Kafaru sabaku. Kemudian fazuku. Fazuku azabi wa nuzur. Wa nuzuri. Pendek dibaca. Wa Wa nuzur nanti boleh itu baca Quran ya. Tapi ini lagi apa? Lagi disiplin mana panjang mana pendek. Jadi dibaca apa adanya. Fazuku azabi wa nuzuri. Diulang. Fazuku azabi wa nuzuri. Wa nuzuri. Kemudian. Pakana. Oh, pakana. Astagfirullahaladzim. Ya alamal ghuyub. Fakana ya Bu ya. Fakana akibatahuma. Mendekatin. Kayaknya yang panjang. Fakana akibatahuma. Fakana akibatahuma. Hanya panjang. Betul tadi. Fakana Fakana akibatahuma. Fakana akibatahuma. Kemudian. Fiha manafi'u wa Pendek. masyaribu. Fiha manafi'u wa masyaribu. Fiha manafi'u wa masyaribu. Wa masyaribu. Sanya panjang. Panjang kan ada alifnya nih. Iya. Fiha manafi'u wa masyaribu. Kemudian ini ya wa baraka fiha. Wa baraka fiha. Pendek. Wa baraka fiha. Ayo. Wa baraka fiha. Kemudian yang ini khafa maqami. Khafa maqami. Pendek. Khafa maqami wa khafa wa'idi. Khafa maqami wa khafa wa'idi. Kemudian wahamana. Wahamana wajunu. Wahamana wajunu. Wahamana. Nah,
Wahamana. Wajun. Wahamana wajunu dahuma kanu khotiina. Wahamana wajunudahuma kanu khati'ina. Wahamana wajunudahuma kanu khati'in. Kalau dihentikan ya. Baik. Sebelum halaman berikutnya Ibu nggak mau ini harus pulang ya. Dengerin ya. Ibu dengerin. Boleh ngikutin di situ ya. Pelan-pelan ya. Karena ini sepertinya Ibu harus banyak ulang. Tapi insya Allah lama-lama juga pintar ya. Gitu. Baik. Fa idza rakibu utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ilahahu hawahu wala yakadu yusiguhu maluhu wa waladuhu wa fumiha wa adasiha wa basaliha kafaru sabaku fadhuku adabi wa nuzuri wa kana akibatahuma fiha manafi'u wa masyarib wa baraka fiha khafa maqami wa khafa wa'id wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina. Baik, ini mau nggak mau Ibu harus ulang-ulang dulu nih ya. Ini selembar lagi. Karena kalau dipaksain nanti kasihan. Terus diulang. Ya, kalau boleh nyambi ke Iqra 1. Diktat A1 sama A2-nya ya. Itu akan memperlancar. Ya Bu, terakhir ini. Bima tufidu. Oh iya, tadi kunci. Lupa. Bima tufidu. Si Ibu belum bisa buka kunci. Ya Bu, bima tufidu. Bima tufiduna fihi. Bukan. Yang panjangnya ma. Fidu. Bima fi panjangnya. Nah, bi benar ya. Bima tufiduna fihi. Bima tufiduna fihi. Bima tufiduna fihi. Kemudian la taqulu. La taqulu ra'ina. Panjang. La taqulu ra'ina wa qulu. Tuh pintar. La taqulu ra'ina wa qulu. Kemudian wala yakadu. Wala yakadu yubinu. Wala yakadu yubinu. Kemudian faqala li sahibihi. Pendek. Faqala li sahibihi kebalik. Faqala li sahibihi. Terbalik li sahibihi. Faqala li sahibihi wa huwa Pendek. Wa huwa yuhawirhu. Wa huwa yuhawiruhu. Yuhawiruhu. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu.
Gitu ya, dilatih. Lama-lama terbiasa. Yuk. Fagulibu hunalika. Fagulibu hunalika. Fagulibu hunalika. Kemudian taraka alu Musa wa alu Haruna. Taroka alu Musa wa alu Wa Harun alu wa Harun. alu Lunya pendek. wa Wa a- alu wa al Harun. wa alu Haruna. Taraka alu Musa wa alu Haruna. Kemudian kalimatuna. Kalimatuna li ibadina. Kalimatuna li'ibadina. Kemudian Warusula warasulahu 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 kubitu kama kubita. warasulahu kubitu kama kubita. Kemudian kanu Kanulana abidina. wanya ketinggalan. Wa kanu lana abidina. Ya lagi wa kanu wanya ketinggalan. Wa kanulana abidina. Kemudian yuqatilu yuk. Yuqatiluna fi sabil. Lihi. Yuqatiluna Yuqatiluna fi. sabilih. Itu mah kalau dihentikan sabilih. Iya, Jadi pin. sabilihi. Nggak boleh dulu. Ini kan ikro 4. Iya. Yuqatiluna fi sabilihi. Ayo. Yuqatiluna fi sabilihi. Kemudian lahu birozikina. Lahu birazikina. Lahu birazikina. Kemudian fadabahuha wa ma kadu. Fazabahu. Pendek. Fadabahuha. Fazabahuha wa makad panjang Ustaz. Iya, wa Wa makadu. makadu. Wa makadu. Fadabahuha wa makadu. Coba lagi. Fazabahuha wa makadu. Itu pintar. Baik. Sebelum kita akhiri malam ini buat latihan Ibu ya. Tolong diulang-ulang lagi nanti Ibu masuk halaman ini, halaman terakhir ini dibaca dulu ya 3132 ya. Biar pintar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buat latihan Ibu ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bima tufiduna fihi. Kegedean ya. Kecilin lagi sedikit. Ini aja. Bima tufiduna fihi. La taqulu ra'ina wa qulu. Wa la yakadu yubinu. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Fagulibu hunalika taraka alu Musa wa alu Haruna kalimatuna li'ibadina wa rasulahu kubitu kama kubita wa kanu lana abidina yuqatiluna fi sabilihi lahu biraziqina fadhabahuha wa ma kadu
Bila belum betul-betul semua, lebih panjang pendeknya stop tuh. Karena kita canggih lebih punya rekaman, ibu tolong diulang-ulang rekamannya. Insyaallah nggak lama juga pinter, cuman memang proses. Karena kita datang dalam posisi terlambat, ya daripada terlambat lebih ya, daripada ini lebih baik terlambat daripada tidak ya. Oke. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Baik Ibu Leli, mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah, kita semua diberikan kemudahan. Sepertinya Bu Leli semangat belajarnya ya. Cuman ada satu dan lain hal kadang-kadang lupa huruf, lupa tanda panjang. Nanti kapan-kapan kita belajar di tanda-tanda panjang ya. Insya Allah. Terima kasih untuk malam ini. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.